tuk chwa nuam ule khwang choi thla October ni li sang ni somni panga in rin ni ani a Zoram news ilo clear hawang u Nimin Khan MPCC President Pulal THANZARA'N Congress Bhavana mithar lom lu na aneya khovel thila le tharau thila po in ti swal lawang ati Pulal THANZARA chuan kan ram kan nam kan sa khwa ta na hlau om BJP chungchang hi soitam to ka om theilo RSS kum satlin lomna na PM Modian cheng zathir atlang zara Hindu pathian nu Bharat Mata ba ka RSS volunteer te kum sang khazakwa somruk pathum Republic Day parade tarlan ani hi adem om tak zeta RSS te hi India zalen na swalna na tho neilo British thlop jok tu an ni cheng zathir hi thiam taka RSS te na India ram Hindulal ram siaman tum nakal zelani he Bharat Mata hi kumsang khadzakwa panga khan RSS mi le sa Abanindranath Tagore zia ani a Hindu pathian nu le mani ati a he cheng zathir hi biak in kanin khom na a tholoma kan lamang do nani BJP hian an ti ngal phut phut don lo muang changin Hindu sakhwa a hian min lu ve kan tu mani Keini Mizo Christian te hian kan sa khwana tidal khopin development sum te hi athleng nan kan phal lawani Hindu kulmuk Paul Christian te nek chep le kan missionary te po missionary in tingam lo khopasiam mek tu te kum zatlin lom nana Prime Minister in cheng zathir atlang zar hi RSS te na an pom ngai lo le siam dang laman tum reng le an chak em Constitution of India mu sit na ani a adem om tak zet ani atibok Longlei chungchang soin MPCC President chuan BJP te ne na thok ho kan sarkar shon mek noaya Mizoram in kalpo na kong pui mo tak sumdong zirlai VIP le minol pui te nan zo mek airport kong si hui ramatlong kai le hi an do zo atangani za somriat nuwa po an lahong theilo cheu hi amak le a September ni som panga khan department lamin honan tuma ma se tun thlengin an la hong theilo hei hi department lam thiam lo nge contractor thiam lo ti a hriat mai lawa Congress party chuan kan enchin sarkar hian a thiam lo ani ti pomsela pei thwai turin kan phut latani ati Puthanzara chuan tuna hian Mizoram Sports Association sang te sports minister chunga an vui hle a pathian le mi puite zara Congress a sarkar le ani chuan sport infrastructure te hi a enkol na sports association sang ne na hlan le ani do nani atibok Nimin October ni thum sang ni somni panga zirtop nia MNF General Headquarters Office Bearers Meeting Mizo namru na nei chuan lungrwal takin resolution an pasa pakhatna ZPM kai shwai sarkarin FCAA 2023 pompuina Legislative Assembly a pass kha poi kan ti tak zeta kanram in him na dan lutak India Constitution Article 371G engma lova an chantir mai hi alung chhia thla kan ti a thisen le nun na tam tak senga kan nei dan lutak nol na hi sutani theina turin MNF chuan thei to pachwa zel do nani Pani na khothat lai zonga an ngai tha Mizoram hun tin deu thoa kong chia awanga ram mi puin har sat na tam tak kan tok reng hi apoi kan ti a kong siam na tura mi puin ne na ZPM sarkarin chia sang takan la chung po a kong a chereng mai hi apoi kan ti tak zeta arang thei ang berin Mizoram hun sang a kong chia te hi siam thathuai turin MNF chuan sarkar kan phut tlatani kan MLA du tak pulal rin tloanga sai lawin hun lo takamin kalsana wanga mun ruak no khat tura inthlan na buatsaih tura ne na change turin theitop kan chwa chhun zom zel dona candidate ta na kan party vor chwa Dr. Arlal Thangliana Senior Vice President in pek na le theitop chwa na aro pui kan ti a dampabial mi pui zong te dampabial le Mizoram tan khongai taka Dr.
Dr. Arlal Thanglia na lo vote vek turin kan nge na ni an ti. Mizoram State Election Commission chuan Aizawl Municipal Corporation AMC inthlan chu Kuminah an buatsaih dawn lawa an buatsaih hun tur hriat theiala ni lo. State Election Commissioner SEC Dr. H. Lal Thanglia na chuan IMC inthlan atan electoral roll en non me kani thua soya. Final electoral roll chu January sangni somni paruk thatira achuak don chawa Kuminah chuan IMC inthlan buatsaih man ngai na a om to lawati. SEC chuan IMC tram kalmek top ma in thlan buatsaih man don le don lawan la soi thei lo thu soin thlan kan buatsaih hun tur kan la hre thei lo IMC tram top chho vel le assembly session a in rual chho don in alang ati a boruak om dan thirin thlan hun tura thutluk na an siam tur thua soi. Dr. H. Lal Thanglia na chuan IMC inthlan chu tram kalmek top ma in buatsaih tur ani kher lo ti soin tun ma po in an tram top nuwa buatsaih ani tho chu wangin thlan buatsaih hun tur hi kan la soi thei lo kan in buatsaih chho zelang ati. IMC tram kalmeka corporator te hi March ni khat sang ni somni pakhata lak lu an ni a March ni khat sang ni somni paruk hi an tram to phun tur angai ani. Aizawl atanga Guwahati pantur thlo na thlok chuakin nimin khan lengpui airport runway top lama hrut khoka wangin state pawh atanga thlo na ron thlok lut tur te trumngam lovin heng flight te hi cancel ani. Airport ho tu te hne na tanga thudon danin runway hmor lam chu thlo na thlok chuak turin a hrut khoka phim khur thu hla a Kolkata le Delhi atanga thlo na ron thlok lut tur te an ron trumngam lova nizan khan emergency in runway thom thatna hi tho ngalani. Lengpui airport director pusai deng hne na tanga thudon danin tuna chuan airport runway hi siam thata ni le to a vo in lama chuan dan anga an thlo chwa le thei be se yani. Aizawl atanga Delhi le Guwahati lampan te ero nimin khan dan pa ngai nan thlok chuak theia an thlo chwa nu hian state pawh atanga ron thlok lut tur Kolkata le Delhi atanga Indigo flight trum tur te chu cancel angai thungani. Nimin Khan Chief Minister Pulal du Oman abial chung buangpui branch oai me kumsom nga na Golden Jubilee lom na buangpui community hall nei chu khwalian ni inaman pui thu so in Chief Minister chuan buangpui mi pui te chu lom pui na ahla na branch oai me lo kai hrai to tu te chunga lom thu so in tu na kai hrai mek tu te chu mathlir fel tak nei a kai hrai zel turina cha a Wai me chu pol za om le thiang hlim mi zong len na ani village council te hi thahle ma se party le party in epna bawra keng chunga din an ni a in then na division kha anei ngala ko than te po hi a thalutuk ni ma se la ko than thang in kara in dai dan na division a om sa tlata YMA ro chu mi tin len na dai dan na engma nei velo Mizo nam hui khom tu Christian na pen bausan si lova zo nun zemoi chom nung tu le zirtir tu ani adin na khwa apia nga ti mak mo anei ve a hei thang thar ten kan ngai thang ti a hlo omin ka ria thang thar ti ne na zo nun zemoi zirtir na le kai hruai na hi akal pui tur ani a tlom ngai na te aya upa za na te tran pui ngai tran pui na te hi kan chom nung zel tur ani kan nam zia culture le tradition von him le ti mason ko nga tha kan thla tur ani lo kan tong te kan thu le hla te kan kut them thiam thil te kan mun hlui te kan history poimo te ven him na a tho angai bok tin khotlang nun hi kan ngai tha thiang lo infrastructure le technology lama te sum le pai lama te sang chho zel mai ila thang thar te nun atlak chhiat zel si chuan kan nam hi azui ral mayang ti a hlau oma YMA hian a veng him tur ani ati Chief Minister hian Thenzo le buang puirama mason na ruwa manna sorkari na nei mek then khatte atar langa thalai ten zirna an wara tul thu te ruihlo laka fi hlima tul thu te mason na lo thleng zelina kentel in thak thleng na lo don son thiama tul thu te atar lang bok
buang pui omna vela hian edi sang khat zariat vela khan mar buang pui howan lo cheng to a an mun ming le sul nu te po hriat le mu thein an la om tuna buang pui ro hi chu thenzol lal ngur chinan kum sang khat chukwa sumthum pahni a aizol bor sa phalna la a adina ni a rambuaya khan thenzola khom pheyan ni le a kumsang khazakwa somsari pahni a boksa inan kir le a kumsang khazakwa somsari panga a YMA an din ta ani tuna hian inza som pali omin mishing zanga som pariat an cheng meka an jinga mi zathum somnga pariat hi YMA member an ni buang pui branch ai me kum som nga tlin lom na in khom hi po hlal biak sanga branch ai me president ina kai shwaya pulal ngur liana secretary in report pe in kwal za om pulal machwana central ai me president po in thua soyani Nimin Khan Assam Hills region a cheng mar nam chuan half long mual hoi field da mar in pui din jam phaphak voi somni panga na lom na hunan manga Mizoram Sarkar Home Minister Puke Sap danga chu khwaliana tangin tourism minister pulal nging lova mar chu khwal za omani a advisor to CM pulal muan puyapun te MLA chu khwal tha a atang bok khwalian puke sap danga chuan thu soin voina hian pol pakhat silver jubilee kan lo mani ringot lova nam twar chhel le huai sen tak ten kan chak kan lo mani hrai tu ma sa ten tumru na le huai sen na nen kum som ni panga chung zet he pol hi he zin kong hi min lo zo puya nam lungan lo phuma chu ma chhop chu keini thang thar te min hnut chhia ani mar nam ti za om turin in bum khatna a om theina atan rual uten mei cheran lo chia kan tumram pana kan kal mek lain hei hi thei ngil loila nam chak tak ni zel kan du chuan mel masiam ain thian siama tan la ila ramro rel na do ain sarkar tho pui hian namati chak zok fo bok kan rual uten mit lova mei cheran lo chi thi naktu ka tangin in ko wa in ngat ve to do na khovel in herin changkan na aron her chwa pui zela thiam na le tai mak na hi ral thuam thaber zinga mi ani ti sherengang che uti in kalkhom te afuya he silver jubilee hian marthalai zinga central service te state service te le khathiam tak tak lo hring chuak mol ro se ti in du sakna a hlan ani pulal nging lova mar tourism minister po in thu so in Assam state of mar mi puite hianin mamo chu politician thil ti theite emo an ni lova le khathiam in mamo ani namzo om ni tur chuan le khathiam kan tamanga ya namdangka ro om in ni awangin zirna a in kir le angai namalung lenga luang liam ringot lovin he nam hi aro puitel tel na turin mar nam zinga officer lian kan tamangai tuna kan omna a hian lung oila pathianin tuna kan chen na half longa hian min da a ril runget puang u he nam hi mun sang sanga pathianin min da a kan omna ram mangai takin nam thin lung pu chungina om theya mishing tam hi kan nam mahuna ta na poimo hle boka tam ringot ni lo thiam na ne na tam zel turin tranila ang u ati pulan muan puya punte MLA advisor to CM po in marna ma chau luang liam mai lova zo na thak nam sang sang Assam Hills region a omti ne na in kom nge thok ho turin ahma shwai tu lo ni ula zo na thak te hui khom tu lo ni ang che u ati he huna hian mar in pui silver jubilee lungphun puke sap danga hian a hong nga la mar students association din champhaphak voisom sari na flag pulal nging lawa marin pot pharin pulal muan puya pun te chuan silver jubilee souvenir atlang zarani mar in pui Assam Hills region hian Assam state district pani Dima Hasaw le Karbi Anglong district a huama khosom nga chuang zeta omani Forest Minister Pulal Thansang Hovin Nimin Khan Assembly Conference Hall National Wildlife Week hon na neyani
Thusoin Minister Pulal Thansa nga chuan kan ramchunga ramsa le nungcha te hum halna konga Forest Department malak na fak omati thua soya India rampu maramsa te hum halnan Sarkar lai puin Third National Wildlife Action Plan 2017 to 2031 na duan thu tar langin Mizorama po he plan hi thataka kalpuya poimo thua soya Mishing tele ramsa te hi in mamo ton kan ni awangin kan omna thewa in rem taka cheng za a ramsa te tan noklo zonga mishing te po kan om thiama ngai thua soya Aizol Western Bypass Road lai meka po Forest Department chuan ramsa te thlamuang taka an om theya ngai poimo thu soin Wildlife Protection Act 1972 in ahum hal ramsa te ka hi dan angana taka shem theya ni thua tarlan ba ka Mizo te po in rannung ka le sapel kan sima poimo thua soi He huna hian po Sudhir Kumar, Principal Secretary ba ka po Ravi Horo PCCF in Thuan Soya, Mizoram Ngole nungcha te din hun ba ka hum halatul sia te zirtir na neya ni a. National Wildlife Week po ala buatsaih high school le higher secondary school levela on the spot painting competition le open category photography competition at tichate lo man semani bok. Nimin Khan Public Health Engineering Department Minister Professor Lalni Lo Matsuan Aizol Khopui Pumpel na tur kong mualung thua tanga si mui inkar kong lai mek chu amuna kalina endika leivung in Aizol Khopui chom tu lui tu yati bol lo na tur le ngong thalawa om lo na tura ma la turin na thok tu te acha Minister hi PHE Department ba ka PWD EFNCC le Aizol Deputy Commissioner Office ho tu te nan troi oma malak na kalmek le harsan na sang om theite soi ho ani nu in na thote vil zui tur le enkol zui tu tur committee line department sang te le NGO te tilna din tura relani Minister chuan he kong lai na thok tura roi RG Buildwell Engineers Limited ho tu te chu an na tho na a environment ti chetam lo zonga film khur tur le leivung po apai na tur mun dik tak spoil bank ka ngei pai thin turin a hril bok Aizol Western Bypass Road lai mek hi PM Divine Hnuaya malak na ni in kilometer somli paruka thuya ni a mualung thu khodaya tanga peng tranin si muya po do na ni he kong hi Mizoram chimlama tanga rela zin tur tele bungra phur lir theite tan Aizol khopui tot paltlang ngai lawa chaklak na kong poimo tak tur ani do na ni Professor Lalni Lo Mahian samtang le lungleng inkara bypass road in a paltlang tur mun tele maubok tetlo ngalin malak zel dan tura en pui ngal bokani India Rama Sarkar damdoi in thabik te na a Mizoram Primary Health Center Pathuman King Thar Dr. Lili Chakchuak, Mission Director, National Health Mission, Health and Family Welfare Department Chuan, India Rama Sarkar damdoi in thabik te na National Quality Assurance Standards NQAS a King Thar Pathum te mak mu dan soin, Phulen PHC in za asomkwa point paruk pariat, Nalan PHC in za asomkwa Pathum point Pathum paruk, Rayek PHC in za asomkwa point Pasari paruk an muti asoi Reek PHC hi aspirational block program ABP Hnuaya mi ni in ABP Hnuaya hian target pasari a oma state certified pangale national certified palian omme kani Health Minister Pilalrin Pui po in lom omati thu soin heng NQAS certified Sarkar damdoi in kan nei te hi mi puiten kan man tangkai thiama poimo hle ti asoi Heti hian Mizoram chunga HWC PHC somnga pasari target omzi nga somthum pali in NQAS National Certificate an nei to a Mizoram chunga Sarkar damdoi in somli pasari chu NQAS National Certificate nei to an ni a tuna hian Sarkar damdoi in som pakwale HWC subcenter somni pakhatin state level certificate nei mekin National Certificate result ngak mek palian ombokani
National Quality Assurance Standards NQAS Certified damdoi in te hi endik na chong thum paltlangan ni a atop bera endik na an machon hi National External Assessment ani a state po na tangin assessoran local thin ani heta hian za somsari an mu chuan certified an ni chau thin heng certified to damdoi ina te hian nat na dar thei ven ko nga te thok tu zong zong te an nabil an thiam na te an level zela enkol na an pek that dan te athlona enkol na le damdoi pek te damdoi in fai na le dikta ka damdoi in bol lo song bol te hoi hom na le a che vel von fai ko nga te environment von that ko nga te endikan ni Chinga veng chuan an veng chunga pem lekha nei mu mal lo chu an venga chen an phal to don lova an venga dor nei te po an omna veng YMA emo local council emo lekha an nei lo chuan dor siam an phal to don lo Chinga veng local council le NGO te hi ninga ni khan chinga veng chunga dor kai Mizoram khwale tui ni lo vai nan natlanga khwale tui ni lo mi engi moza tan muchwa ka an dor ti top ngal turi nan ti Local Council le NGO te hian joint meeting thu chua kan lo nei to sa bo zuin veng pon mi chinga venga dor kai te po an omna veng mi le sa ni na le kha the lut vek turin an sha tira October ni som sang ni som ni panga thleng hun pe in hemi chunga the lu tur nei lo chu an dor ti top ti ran tuma August thla chung kha hun an lo pe to a ma se September thla kha beirwal thla ania wang in an bo zui lawa October hian che tan lak nga la khwale tui ni lo vai na hi an thok chun zom le ani Khozol District Consumers Union in Khozol khopui chunga gas home delivery kalpui dan chu adik tok lo nia soin atul anga malak sak turin Khozol DC an ngen Khozol District Consumers Union hian Supply Secretary Thupek angin kumsang hi somni pani December ni khata tangkhan Aizol Municipal Area le District Headquarters sa LPG Distributor zongzongin gas home delivery chu diktakinan kalpui turani lain Khozol LPG Distributor Mamoya Indeng Agency chuan nikum September ni som pariata tangin gas home delivery hi ahminginan kalpui ve a home delivery an kalpui dan hi the Marketing Discipline Guidelines 2022 for LPG distributorship in a soy anga kalpui ani lauti soin hei hi dikta ka kalpui ani theinan malaturin thunei tu te chu an nge na gas home delivery chungchang angin na hi Khozol DC rem chan lawa wangin additional DC poke Zoram wan hne na nimin khan an thlen ani Tudon danin tunla hian Mizoram chimlam lunglei le pia lama plastic barrel mu tura tam hle a hetiang plastic barrel hi asam lama tanga lir thei lo lut pickup truck le T6 truck ang chi ten an ron phur luta ni tin deuh thon ron in zui dwa thin ti hria tani atlang puin hetiang plastic barrel mang hian Mizoram chimlam atangin Myanmar ram ria tui al theian phur lut nia soyani Khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theya ni a ngai thlatu chunga lom thu kan soye